Hoofnuus vanaand, meer lande onttrek hul burgers uit Teheran, Iran, terwyl aanvalle onverpoos voortgaan op die 5de dag tussen Israel en Iran. Die datums word aangeskuif in die Bester ontsnappingsverhoor met regspanne wat nie gereed is vir verhoor. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy is nie meer lus om met Iran te onderhandel oor 'n kernooreenkoms nie. Trump het gister die G7-beraad vroeg verlaat, maar het ontken dat dit was om aandag te gee aan die eskalerende aanvalle tussen Iran en Israel. Trump sê Teheran het sy kans verspeel om 'n kernooreenkoms te sluit. Intussen het aanvalle steeds oor en weer voorgekom op die 5de dag van die oorlog. Sirenes het laatmiddag weer in verskeie gebiede in Israel begin loei in afwagting van nog missiele wat vanaf Iran op onder meer Tel Aviv afgeskiet is. Volgens die Israelse weermag is die meeste van hulle egter onderskep. Trump het vroeër op sosiale media beroep op inwoners van Teheran gemaak om die stad te verlaat, terwyl Israel gereed maak om sy aanvalle op Iran te verskerp. Hy het met sy vertrek van die G7-beraad om so uitgelaat oor aanduidings dat Iran wil terugkeer na die onderhandelingstafel oor sy kernprogram. Look, Iran should have signed the deal. If it would help bring Iran to the negotiating table, would you guarantee that the U.S. would not get involved militarily? Well, I think Iran basically is at the negotiating table. They want to make a deal. And as soon as I leave here, we're going to be doing something. Well, look, we had the peace talks. We gave it a chance. We've, clenched our teeth. We did everything we could to enable President Trump to negotiate the desired result, and that would have been preferable for us and I think for everyone. But we saw in the course of the negotiations, while they were negotiating with the United States, the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, "Death to Israel." The talks were merely a facade. We have very clear goals. First of all, to severely damage their nuclear program. We hadn't finished with that. We still have objectives. We still have targets that now we can target easily because our Air Force now can relatively fly freely there, and we still have objectives. First, we cut the hands of the octopus when we dealt with Hamas and Hezbollah. Now we are dealing with the head of the octopus. Intussen het die dodetal in Iran sedert donderdag se aanvalle op kernteikens tot 224 gestyg, terwyl Israel sê minstens 24 burgerlikes is dood sedert Iran met sy weerwraakoptrede begin het. Een persoon is blykbaar dood in gisteraand se missielaanval op Iran se openbare ambassade. Die aanval het plaasgevind terwyl 'n aanbieder teen Israel uitgevaar het en het 'n brand in 'n groot deel van die gebou veroorsaak. Verskeie lande het sedert gister begin om hulle burgers uit Israel en Iran te ontruim. 'n Vliegtuig met 73 mense, insluitend Oostenrykers, Spanjaarde en Maleisiërs, het laat gistermiddag vanuit Israel in die Sloveense hoofstad Bratislava aangekom. Tientalle buitelanders het ook vandag in Azerbaijan aangekom, nadat hulle per pad van Teheran tot by die grens tussen die twee lande gereis het. Intussen is minstens 51 mense dood en meer as 200 gewond toe Israelse troepe op 'n skare by 'n hulpverspreidingspunt naby Rafah in die Gaza-strook losgebrand het. Die ministerie sê die dodetal in Gaza het tot meer as 55.430 gestyg sedert die konflik tussen Hamas en Israel op 7 Oktober 2023 begin het. Volgens die Gaza Gesondheidsministerie het aanvalle deur Israel die afgelope 24 uur die lewens van 68 Palestynse burgers geëis en 182 ander is beseer. In nog 'n voorval is minstens 14 Palestynë dood in lugaanvalle elders in die enklawe. Die Israeliese weermag het nog geen kommentaar gelewer nie. Plaaslike nuus, Lesotho in Suid-Afrika het hulle verbintenis tot samewerking ten opsigte van oorgrensbestuur en handelsverhoudinge herbevestig. Dit kom na die onlangse binasionale kommissie tussen Suid-Afrika en Lesotho, waar die twee lande 'n gesamentlike aksieplan onderteken het om oorgrenstoestande beter te bestuur. Die provinsiale integrasie is besig om momentum te kry.
Verteenwoordigers van Lesotho en Suid-Afrika het opdrag gegee om vinnig struikelblokke te verwyder om 'n naatlose beweging van mense en goedere tussen die twee susterlande te verseker. We must also remember that women and small-scale traders must make up a large portion of informal cross-border trade. Yet, they often face higher risks, less predictability, and inadequate safeguards. Implementation of this joint action plan must work for them, creating an inclusive, transparent, and secure trading environment. These innovations will help us to enhance security, trade facilitation, and transparency, ensuring that our cross-border operation remains efficient and responsive. So our joint working groups covering authorized economic operator, risk management, legal framework, and operations will map the next phase of JAP execution, ensuring its seamless integration and activation across both nations. Daar is reeds geruime tyd 'n behoefte aan 'n een-stop grenspos, maar die raamwerk is nou krities belangrik vir die openbare-private vennootskap om in werking gestel te word. We have also started co-locating with the Lesotho colleagues on their side for us to be able to process people at one area so that we kind of start practicing a one-stop border post. So some of these issues are already implemented. If you were to look at the environment where we are now compared to some few years ago, you will realize that the waiting time at the ports had actually reduced very much significantly. So what we are working on achieving, particularly for the movement of cargo, we want to achieve a non-stop border post, meaning that cargo will have to be pre-cleared inland, both in South Africa and in Lesotho. When it comes to the port, we just have to use number plate recognition and allow the cargo to pass through into the other side. Die verskeie rolspelers erken dat daar nog heel wat probleme is, maar dat hulle onverpoos werk om 'n proses daar te stel wat oor grens misdaad hokslaan en verseker dat gemeenskappe aan beide kante van die grens in harmonie saamleef. Die verhoordatum van die Thabo Bester ontsnappingsverhoor is uitgestel tot November en LP soek antwoorde by die NVG oor sukses met hoë profiel sake. Dit en ander nuus net hierna, bly by ons. Ons gaan voort. Die verhoor van die veroordeelde moordenaar en verkragter Thabo Bester en sy medebeskuldigdes sal nou eers in November vanjaar amptelik begin. Bester en sy vriendin Dr. Nandipa Magudumana en die ander beskuldigdes was vanoggend in die hof vir 'n voorverhoor. Regter Lani Opperman het die datum van 19 September vir die saakbestuursverhoor vasgestel. Dit skuif die verhoordatum wat aanvanklik vir aanstaande maand geskeduleer was, nou tot 10 November en dit sal waarskynlik tot Maart aanstaande jaar duur. Die voorverhoordatum is aangeskuif nadat van die beskuldigdes se regsverteenwoordigers aangedui het dat hulle nie gereed is om in Julie met die verhoor te begin nie. Een van hulle is Magudumana se regsverteenwoordiger, advokaat Mashini Mklong. Magudumana het 'n aansoek ingedien om te appeleer teen die Appelhof se besluit dat haar inhegtenisneming in Tanzanië wettig was. Dit het 'n Hooggeregshof uitspraak bevestig dat daar geen ongeruimthede was toe Magudumana na Suid-Afrika teruggebring is nie. I think the focus is on her asserting her rights and accessing or rather approaching the Apex Court with a view that we are challenging the decision of the SCA. That's in the main our approach and our focus. Bester se ontsnapping in Mei 2022 uit die Mangaung gevangenis het wêreldwyd opspraak gemaak. Daar is aanvanklik aangeneem dat Bester selfmoord gepleeg het deur sy sel aan die brand te steek. Later is egter bevind dat die persoon wat in die uitgebrande sel gevind is, nie Bester was nie. Die ander beskuldigdes sluit onder meer 'n bewaarder, 'n kringtelevisietegnikus by die tronk en 'n Zimbabwese burger in. Die meeste beskuldigdes met die uitsondering van Bester en Magudumana kry regshulp. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloka Kubai, het in midde van ernstige kritiek in die parlement oor die nasionale vervolgingsgesag en spesifiek die NVG-direkteur Shamila Batoy erken dat die NVG ernstige uitdagings in die gesig staar. Kubai het weer verwys na individue binne die NVG wat teen die organisasie werk, sê die NVG se algehele vertoning die afgelope finansiële jaar verdedig.
Kubai en haar span wat die NVG insluit, het voor die parlementêre portefeulje komitee verskyn. Hulle het 'n oorsig gegee van beplande aktiwiteite en die begroting vir die nuwe finansiële jaar. Die MK-party en die EFF wou egter weet wanneer Batoyi gaan bedank. Verskeie partye het haar kop geëis nadat die NVG verskeie prominente sake in die hof verloor het. Batoyi is vasbeslote dat sy nie gaan bedank nie. And I agree and I concede there have been about 10 to 12 cases that the NPA has come in for a lot of flack on. There are legal processes and I urge that we consider these cases individually and look at where is the actual problem. And once we understand the actual problem, then we can only make sure we put in place solutions that address the problem. Kubai moes later antwoorde verskaf aan die Nasionale Raad van Provinsies oor die NVG se vermoë, bevoegdheid en sukses met vervolging van sake wat uit die Zondo-kommissie spruit. Kubai het die NVG geloof vir die afname in vakante poste en voortdurende opleiding van aanklaers. Volgens haar is die vervolgingsgesag nie oorlaai met te veel sake nie. Sy het toegegee dat daar aanklaers is wat nie in die beste belang van hulle organisasie optree nie. We find that individuals within the organization will work towards the opposite. In a society where corruption lives, you are expected to have individuals who are corrupt. And that's why one of the things that I said is non-negotiable for all prosecutors across the country, irrespective of their level, is lifestyle audit. Because with lifestyle audit, you are able to see the patterns. Die NVG maak vordering met die vervolging van beskuldiges in die Zondo-kommissie verslag. Since the submission of the report to the President, IDEC has been dealing with 120 recommendations by the State Capture Commission, which are dealt with under 37 cases. Of these cases, 82 recommendations comprising of 20 cases are still under investigation. Vra oor geregtigheid vir families wat geliefdes tydens apartheid verloor het sy gesê dat enige iemand met bewyse dat daar doelbewuste pogings was om ondersoeke na apartheidsmisdade te saboteer, dit aan die regtelike kommissie van ondersoek moet voorlê. Eybre Babie, SAIK nuus, Parlement. Belegging in 'n vervoerinfrastruktuur is as strategiese dryfveer geïdentifiseer by die Vervoer Evolusie Afrika Forum en Expo. Bestuurshoofde, beleggers en innoveerders is in Midrand, Gauteng byeen vir die 3-daagse byeenkoms op soek na slimmer, meer volhoubare infrastruktuur om lande op die vasteland met mekaar te verbind. Tegnologie is uitgewys as een van die belangrike komponente om beleggings te lok na die vervoersektor. Hoewel Suid-Afrikaanse hawens van die mees strategies geposisioneerd is ter wêreld, word hulle mededingendheid ondermyn deur jare van stagnasie, veral ten opsigte van tegnologie. There seems to be a fair amount of damage done to a lot of that old equipment, so that needs to be changed. Secondly, it's understanding that we're playing against the world. We're no longer playing just against Maputo to the right of us and Kampala to the north of us and Walvis Bay to the left of us. We're playing against the whole world. And shipping companies are saying, well, if I want to move goods into Africa, I want to get in and out, for want of a better word, of a port as quickly as possible. Kelly sê die onlangse regeringsreddingsboeie aan Transnet sal help om broodnodige infrastruktuur daar te stel. Die Tshwane Automobiel Spesiale Ekonomiese Sone verbind vervaardigers met globale markte. Tydens die tweede fase van die projek sal sowat 1,1 miljard rand aan klein, medium en mikro-ondernemings KMMO's spandeer word. Over and above that, the progress towards our construction for phase 2 also involves a lot of black industrialists. And for us, this is an important milestone because for the first time, we want to showcase our commitments towards empowerment and being inclusive. And part of the black industrialists will be looking at the new the new solutions around manufacturing of buses and tires and other EV-related components. Met Afrika se vervoerbedryf wat na verwagting jaarliks met 6 tot 8% tussen 2025 en 2040 sal groei,
word private belegging deur middel van openbare en private vennootskappe as uiters belangrik beskou om die gaping in infrastruktuurfinansiering te oorbrug. Die minister van Elektrisiteit en Energie, Dr. Gosiyenso Ramokgopa, sê Afrika moenie koolstof as 'n bron van energie verwerp ten koste van ontwikkeling nie. In sy verwelkomingstoespraak by die 4-daagse Afrika Energieforum in Kaapstad het Ramokgopa gesê dat meer as $25 miljard jaarliks benodig word om die ligte aan te hou. Die forum soek innoverende oplossings vir die vastelandse energieuitdagings. Afrika se kraguitdagings is tydens die forum in die kollig. Ramokgopa meen Afrika moet nie energie-inisiatiewe steun wat die helfte van die vasteland uitsluit nie. Africa's energy transition cannot be imposed. It must be authored by Africans for Africans. We reject the false binary between development and decarbonization. We will not abandon our right to industrialize simply to comply with emissions trajectories that were charted without us. Hy sê Afrika werk daaraan om elektrisiteit aan al sy 300 miljoen mense te voorsien. Electricity is not a luxury. It is a fundamental and basic human right. It is the oxygen of economic activity, the lifeblood of industrialization, and the foundation of dignity in the 21st century. Yet today, 600 million of our brothers and sisters remain in the dark. That is 2 out of every 5 Africans. Nearly 1 billion cook with toxic fuels, risking their health, their homes, their hope. This is not a crisis of capacity. It is a crisis of will. At the current pace of development in the energy space in Africa, 570 million people will still be without access to electricity by 2030. So something has to change in what we are doing currently. By 2030, 85% of those who lack, this will represent 85% of those who lack access at a global level. Therefore, meaning other regions, including those in the global south, are accelerating their energy access quicker than what we are doing on the African continent. Afrika-leiers, beleidsmakers en beleggers vergader tot Vrydag om oplossings vir sy energie- en kraguitdagings te vind. In KwaZulu-Natal het 10 EFF-ondersteuners gesterf op die R334 naby Ulundi toe hulle bus vroeg vanoggend met 'n vragmotor gebots het. Meer as 40 ander het hospitaalbehandeling ontvang. Die EFF-ondersteuners het vanaf 'n jeugdag herdenkingsvieringe in Durban teruggekeer. Intussen is 39 passasiers wat die botsing oorleef het uit hospitale ontslaan. 3 is egter nog in die Vrye Distrikshospitaal. Die EFF sê hy wag nog vir die ongeluksverslag. En kom ons kyk hoe die markte om 8uur vanaand vertoon het. Die Protea vroue span skop vas in die 3de eendagwedstryd teen die Windies. Meer hieroor net hierna. Die Afrikaanse redaksie groet vir vanaand. Ons is môre aan terug. Mooi aan verder. Totsiens. Goeienaand, hartlik welkom by die weer. Vir vandag 'n 30% kans vir reën langs die Suidwes en Suidkus. Andersins baie mooi weer oor groot dele van die land vir môre. 'n 30% kans vir reën. Ons sien dit is langs die Suidweskus, die Suid en dan ook die Suidooste en dan 'n 30% kans vir reën langs die kus van KwaZulu-Natal.
Vir vandag is daar 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat dan verwag word langs die suidwes en die suidkus. Dan is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir rowwe see toestande wat dan ook uitgereik is. Vir môre steeds 'n geel vlak 1 waarskuwing vir sterk wind wat dan verwag word langs die suidwes, suid en dan ook die suidooste en dan ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir rowwe see toestande wat dan verwag word. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Baie mooi weer en sonnig in Gauteng, Pretoria en Bronkhorstspruit albei 'n maksimum van 21. Ons volgende provinsie is Limpopo. Ons sien dit is baie mooi weer en sonnig hierso. Phalaborwa het 'n maksimum van 30, Polokwane 822 en dan Messina het 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 27. Sonnig in Mpumalanga, Skukuza het 'n maksimum van 30, Imalahleni en Middelburg albei 25. In KwaZulu-Natal Vryheid 'n maksimum van 23, Pietermaritzburg 719 en dan Durban het 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 21. Koel in die Oos-Kaap, Graaff-Reinet 'n minimum van 2, Willowmo 'n minimum van 4 en dan Mthatha het 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 18. In die Wes-Kaap ons sien ligte reën word verwag in die provinsie en dele van die provinsie Vredendal 817, Hermanus 1117 en dan George en Beaufort Wes het dan albei 'n maksimum van 15. Sonnig in Springbok in die Noord-Kaap met 'n maksimum van 14, Kroeman maksimum van 19 en Sutherland het dan 'n minimum van 0. In die Vrystaat Sasolburg 219 en dan Bloemfontein het dan 'n minimum van 1. Ten slotte Noordwes Mahikeng 520 en dan Ottosdal het dan 'n maksimum van 19. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige, warme aand verder.